Good afternoon mga to all of you. Makapupo na. Ginaya dito dagiwa. Hello, Ben Benson. Jack Gamden di kaya no guapuntot mangarem aniya Ay, maglagat ng kasit na Jack Guapo. taamok di pagpanaga kan kane tuda gito'y lulwa tay guapo ako nada agsisipol tinubyan na sa balipay di kalin Ay, lip. at danto kay masikugan Ay, nagtawal kasi simit na tanda. Jack Gamden di agaya tay baro abartikero Di ba ni Tertetan, di ba ni Eh, nasawa na ko Jack kahana ka ba ron? taamo di banag ko Na. sultak danok ti mauray ko Ay, Hello, ay, Ninja na ka pamilya yan. daytay baro abartikero makiit iduglat inaammo Hello, Sir Carlos Jr. Happy watching. Luso mangpet ay por Diyos Santo agbis yaken agkarkaryo Kapit ka na eh. Idol Joby Miguel, good morning Cousin Mer. Hello, Ninang Joby. Love you, Ninang. Maria Corazon Carriaga Domingo, Albert Casirayan, hello, good morning. Oh, dure ka no nga gwapo. Kasado ka ng kwarta na arakan ka ti babae ko na nina ng adita dakiwag. Ekas jay nang runa aja kaya tay sugador ama asawa Ay, hala ka sugador. naamok ti pagpanaga isalda na amin asanik wa tay sugador ako nada aping gitla ti amuna Tong it detan, tong it. agmajum kenakbaraha agtupadala Quadren, ti quadren. amuna ay Jack Gamden tay laklakayan agkubo abang bangutan Ay, narigat bet kami ni na dumog o na yan. taamok ti pagpanagan ragsak kuntun ti maikalan Ay, daytay lakay no isut gasat kudi na pa ited ti ragsak ko kayat kuntay agbaken agbaak ako ribet taga mura. apay agbaak ka talaga Ninang adita ni kita man eh. aklonong tigatat mon Ako agbaak ka nun. Narigat niya baak. aglalo ajak kayat tayo walay pagtungpala taamok di pagpanaga may sa akto nga agbibiyag
Kay kaya ko tay pobre manalon pagtungpala ta awan tuti problema naragsak tuti masakbayan ano man nalon di maasawam uray awan lat di awan naragsak tuti pamilya no na gaget di maasawam kasla ko prisbiado Wag, magagat. kay kaya ko tay pobre manalon pagtungpala Ay, sak na po, pre ako eh. kay kaya ko tay pobre manalon pagtungpala Hello, Buddha. Nina Salvador. ayan ni Buddha ada bisita mi nga Buddha dito ay Buddha nga awan di ay Buddha nga dabuok na ayan sa malipengar ka sonata okay dyan bumanglag may kawak ka dito eh Kumadre Marcelina Salvador good morning ayan Diyos sa paga kasama tan di Jumanelia Idol Feliciano Halabaso ayan thank you Febuka aliw-liwad ay ito'y sa ine takina yawaman daytoy ayat un-unoy ko ay inka nga di pangat ranyag dayta imnas isut pa kabiyagan Hello, Kasin Marcelina. Febuka Beni, takuya. aliw-liwad ay ito'y sa ine takina yawaman daytoy ayan Feliciano Labaso kasi. un-unoy ko ay inka nga di pangang ranyag dayta imnas isot pa kabiyagan rinibunton adawel jaktun agayaten balud na ka daytoy ayan kayaw nakatuirik na daksangga sa takon no di mo laeng ipangam uluyan naklaeng no sikat agranggas ayan uluyan naklang no sikat agranggas pebuka Hello, Idol Jopanela, ni nang edita dakiwa, katitintin. No, dada na request mo, Idol Jopanela. Napanugak pa eh. Yadong! Febuka aliw-liwad ay ito'y sa ine takina
naka daytoy rikna balud nakatoy aya daksangga sa takot no di mo laeng ipangat uluyan na laeng sikat agrangas uluyan na laeng sikat agrangas. Okay, sa pali pa nga managrangas sigurado Hello, Mami kaya Marcelina Salvador. ayan Frank Bulusan. Hello po. Hey, Frank Bulusan, kumusta tibya? Nabayag nga anong ko na. Nabayag man lang idol. Nagtaka man lang makariing idol. Nakaring nga idol Frank Bulusan dito Pangasinan. Liklikan ka kuman Nimjak maaramid daita Lumanen sa pulen ka Jakmet makawilang tuirik na Atwa-atwa Musikat inak bilye Baka inak alilawin Pasaktan na ken pagsangitin Kastoy gayang hiyayang Sinigurado kenin naman Lumagun-un muntoy ayang Baka ket no isukat na Ate mo si Francisco. Prince Biado. Liklikan ka kuman Yemjak maaramid daita Lumanen sa pulen ka Jakmet magawilang tuirik na Atwa-atwa Nusikat inak biye Baka inak alilawin Pasaktan na ken pagsangitin Kastoy gayang ni ayat Siniguradong kenin naman Lumagun-ud muntoy ayan Baka ket no isukat na Kastoy gayang ni ayat Sinigurado kenin naman Lumagun-ud muntoy ayan Baka ket no isukat na. Good morning, happy watching Idol Noel Garcia. Lumagun-ud muntoy ayan Baka ket no isukat na. Good morning, Sir Raymond Chodoro. Nilang na si Apeng Idol Noel Garcia. Good morning po sa inyong lahat. Okay, dati garo dati Cordillera song Mark Janselga. Ayan, kumusta mga idol? Sapay kumatanap yata yung amin agraman na kita ayaten tayo nga pamilya. Enjoy watching everyone from Compadre Raymond Thank you, Chodoro. Idol. Hello, Ate Delia Fernandez. Puntan nyo sa anagan Idol Selly. Selly de los Santos. Good kay morning po. Gurutan
ti kalawan na Ay, taga Pangasinan. Isang pinakapat na Benggit ipugaw bontok Gan kalingga apayaw Ilida jay sagada Nagaduti turista Jay bontok ikadisera Tay jay di sentro na May samot akapintasan Dito'y sanga lubungan Inagdan akabite Rice terraces jay banawe Yun na nga dito dakiwag. Kakabsan amadaydayaw Inkaman ipasindayaw Tattao jay ifugaw Ah, tatani po Na ka. respeto kanadayaw Yun na nga dito dakiwag. Yun na nga taga dyan lang. May sama a probinsya Makuna akalingga Nagtitira di agunda Alright. Nalaing dapay agung mangsa Ilimi jay apayaw Awanti agtaktakaw Agkaiwara akarabaw Ngam awan mati mapukaw Alright. No panggap di kay kayo Nagatujay hanreto No kayat yuti repulyo Mountain Trail papananyo Napasa ababalasang Nagatujay kapangan Wow. no pangga ete kukon mapan kayo ijay bukod Anak buko. no minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ipatatas mapan kayo ijay bugiyas Nominas di balitok Felix balatok ken antamok Nominas iti gambang Jay lepanto man kayan No ado ti tattao Mas karkaro dito'y bagyo Ngem awan serbiti bagyo No awan basurero Saan yun aliplipatan Tay lugar at taluan Ta iso pinagtsambaan Bulakbol akaadwan No panggap di pagutay man 168 di papanan Tay jay di pagsasabatan Ay, ang gara ko. Babaros kan babalasan Ah, paparos ka pa ba na? Agara ko tadjaya. Kan sa no man ti papanan Intero nga amyanan Awan ti pagdanagan No dang wabas pagluganan Awan ti pagdanagan Maria del Leon pag
basbas apag lugar. Bagi ni Simpson tapartas. Ay bagi na huwag kita. Ang kakatwa, damot amin. Awa problema. Anapay ka na? Awanti pagtanagang tadanilakay mo apaglugana. Ay, sana all. Anapay kanyak met. Awante pagdanaga. Ta gatun madamdamain ka luganan. Grabe. Talaga nga din. Awante pagdanaga. Oh. Ton madamdama suy bugak ta parparyam. Talagang Diba? Kasano ko mangarod nga, anati ka ipapananda ko mangarod di jay pagluganam. Ket magsibog kami. Talaga, sika ka ta. Ako na ni Sir Raymond Chodoro na eh. Nominas ti dollar makita ije Hawaii. So ti pagkikita nagkasawang agkakabagihan ko na anda. Ay sana ko tol. Ay! Dati nga ron. Kumadret na ka lang. Idol Benny Tamayo, good morning. Ay, kastoy di panagbiag. See you soon, Ninang Edita. Apo, Hawaiano. Di amuda nanam ay itibiyag mo. Di dalaan mo adume a sakripisyo. Iti inal daw kayem ko apan na trabaho. Iti pinigat sa paen ng tay bumangot. Pag rumbuat kan isaganang tay balon mo. No di ka makamaneho wenno awanan katay karo. Gamu demon tay bas para alas 5. Mami Marcelina. Ay biag ni Hawaiano. Trabaho tapno at damit dulyar mo. Ay biag ni Hawaiano. Ay! Isip bang tabagin iti trabaho. Sagot pa man ka ni Sir Mel Carlos Sr. dating ang sunata. Kung bumakasyon ka, Apo Hawaiano. Isaltek mundo, umaala pumadayakan to. Wala ta cowboy nga ron. Kastula agayos nga ubog ti painom mo. Di dalaan mo naguutang ka iti bangko. Bimulot sa tibangko ko na. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano. Imulot kami. Maalaam to, umaala pumadayakan to. Intun agsubli ka, iti Hawaii kayem ko. Ikaramutan to manen, abayadan tay binulat mo. Ay, pinulot mo. Ay biyak, Aha. biyak ni Hawaiano. Ang trabaho, tapno at damit, dulyar mo. Ay biyak, Aha. biyak ni Hawaiano. Nagagat Hawaiano. Isip bang tabagim iti trabaho. Ay biyak,
iti trabaho ay biag ni Hawaiano agkalbon iti katang trabaho. Sa balibat kanya. Agtopol. Hindi. Katra. Trabaho. Ano yung kaya? Aglakay ka mo. Taga ore. Abi. Ore. Ore. Abay katawan tagkalbo. Abay katawan tagkalbo ti katatrabaho. Damat ko piso ay ito. Maliit Sana ito na. Pinasatin pa ni Sean Erona de la Cruz ne. Agpilaw-pilaw.